سلاف بینرین خوش توی بینرین کانال بادینان ساب خوشحالم که دخلک کانیدا از هات مخزمت هوایم برز هیوی دارین او بابت دوی خلکی دا دهیتا گنگ شکرن بدلی هوا بیت و ام بشین چندکی خزمت هوایم برز بکین برزان دوی خلکی دا برنامه دار برین دنگشل سر بابت کی دهیتا کرن او جی بتایبت وان پیشات و آلوزی و قیران بسر هرما کردستان دهاتین خلق گازندا و چنده دکن کوک دزیکرن هدی یا مشو بر بلاف دویتن دوی خلکی دا ده بحث لسر چوانیا دزیکرنه و کارتکرنه دزیه ده جواک مدا چند کارتکرنه خویا های دگل مدابن. خود دزی برابر باودی عالم مفلس بپورا نینن راتب نینن که ابه مشکله دزیکرن بیت اگر بختور یا مروفی؟ نخیر نه والله دزی شو لگه عیبه و یایدیه آره والله مشکله پورا نکر راتب باودی نه چهار عیبه جرا که راتب بده نایدی بوچی دزی تکران؟ بله دزی با راتب به معیشتیه و اف اوارا موارا جه زور بین عالم هندك تكرت لف أورا حجي بوش بطل وعطل نشو لنا عملنا تشكل من أور فندي بختور يا مروفي تذكرني ده هيا؟ نا والله نقول تذكر أصلا عيبة بس هكا خذ المجبور له ديكات حكومة شرق بيجي دا دزي نبيته حكومة شيء أبان أورا أما تشتكي بدل فقيرة أما جمع كان همين بس ما دم تقاسم ما شاء الله تشتي وصا يعني بتني أوارا دزيت كم؟ نه شرطه بس في قوي مو متهمت كاين المهم كيف اسقو أورا ما حاجة أموا جامرة متهمت كاين لكن ما كيف لكن والله قصرك بار لك إلا إيكي حاشا ساقط نبيت لك بار لك القصرك والفو كنتو تشتي وصاحبيتن ريتنا تبوشي دزيت هيدا كرا خدي رفتار دزي راستي خاصة منطقة ما دزي هرا مشه كاميلاج ميدان احتمالا ببینن كاميلات سيار ميدانج ميدانن بس افجا دزي هرا مشه اجبر چه يا مشه خدي بپارهی نه بی بودجه بی رتبی عالم من دجرا يعني تلفزيون تصرات تشكي نبغى بكرت تشكي فورج نبغى بكرت وجماش بيرة دي هي دزيه جد دزيكرن بيت أجري بختور يا مروفي؟ لا والله رصيد سجل دي خالته شام الزاوية أبو مروفي كسي دزيه جد دزيش تذكرن أجري أبوري نينا وش عالمش نيش بهندية دزيكرني دا مروف بختور بيتن؟ لا والله شو بختاري تدانيا شو بختاري تدانيا نش ريشي شرمزاري زدرنيا زلاني خدي ويجو تقريبا كردستان يا بيا شام الشريف كردستان بحشته كردستان نعمته كردستان دكاندار يبشر ورزدغلت قل دروتيلن بره بشر ناشي دكتور تشتكيش بات حتى انه يعني شواد قلت حجازي هماتش دكان فكرينا نفس كردستان جي وليهاتي هاش بري ده وصايا لا يعني ايش حفتي كردينيا ما اش كردينيا ما كاشتي اولاتيا نكو بري وصانا بو بس فيديو مو اولاتيا خد الدنيا بيا شام الشريف يعني كاسي عينات قال كاسي نينا كاسي او قال كاسي نينا هم شد من تبع هم سروك ما هو مسؤول ما هم الركبن هم الشعب هم يركترا الشعب درستنين ابد افشوا له شعب الريفات بس مسؤول المدرسه هم الدنيا شام الشريف ديتنا تبوشي دزيت هيدا كرا خدي قيرانو داريا هكر راتب هبن وشول هبيتن پاره حکومت بدات خلقکی دزیدت کم بن بس با کی بجن هندی پاره نبیتن هندی که هی نفس نظمه مجبور دزیب کتن
شول دینی نمیکردن هر کسی که هکر شوله کی نشید بکردن نهایی خاصة هنده شخصیت شول نکن شول خو کرید زی اجبر چه نواجه بنا راتبت شول دینین دی بچیکو بکره گریتن دی شول پنده کی دیکتن وقتی بیشن الجنکاو ظلام هر دوکو نوکت دکانت ما غلبیات زی پتر بار پتر جنکن اجبر هنده اگر بوچه زفرین کو بوچی جنک پتر دزید کن خود ما اكيد بجن اش بپرایه اگه پاره هایی دو اوج زیانا کتن بس بپرایه اش فهنده چه بختوری امرو وید و هنده ده های کو دزید کتن دزیا چی؟ یعنی وقتی دزید کتن بختوری و هنده ده های نه والله شو بختوري في دزي دينا دزي شولا كبيسا نشولا بشرة نشولا بسلمانة يا خداني رشي شرم الزارة بله حکومت چه بکتن دا کد اف دزیا نمینید خد لي حكومات بلا انتظار بد حكومات بلا بري خد لي حكومات بلا شابلي بد حكومات ديش ما يا حكومات ديش ابيا بوچی دزید هتا کردن دزید تا کردن چکو پورانی نش برنده دزید تا کردن راتب نینا و پورانی نا شورجی نینا طبعا دي دزید تا کردن بودی چه بیت حل پورا مشابید چنو بیت خو مشکل چه ده پاره میشه بیتن چه حکومته راتب داد موظفه و یه پیشمرگا و همین سر هیوا و اول چنو بیت ولی و هکر نبیتن اگر نبیدی دزی ها بیت مشاکل زورتر لیه روز بروز دی خرابتر لیت ونا بوچی دزید هتا کردن دزی اویت تاکرین و کو قیرانک پیدا بد مروف برف خوشی که بچت پشتینگی خوشی نمینید بو نمونه مثلا که گنجه که موبایل کالا و هبی آنکو دائما تجي خطبي أبرك وقت أو راتب أو قيران نمينت أو جنش مجبيرة دزي بكت بس أجر سنتر هبن أجر بارك هبن أجر جهة جنجا هبت وأجر خول هبن جنش دزيناي تكرر باشه دزی کردن دا بختوری مروی هاید ویتشتی نخير دزي هر إنسان که دزي بكت إيك الدف مجتمع يانكو دف كمالجهش كاس يدو دف خودت داش كان جبر كو دزي نكاركي روا وقت دزي تتكرن انسان تداش كاسن پشتینگیجی خدانه خود دزي خوشی پشمونه مدیت یا کسی که بتوندی هات یا سزادان پشتی کو هات یا رزگار کردن جهر کادی دزیه کری تو و چنده چاد بینی افا وكو كرماك انسان قاوا فيلا دزيبي دزي بردوام دكت بس كان وقت سزا كا باش هبت او انسان دزي بكت بيت سزادان سزا كا باش هبت يا سا كبت بيت مثلا حكم كريم بيت زندان كريم تو دوي زندان دا اگر خول هبن اگر ما مستعد باش هبن وي گنجي چاره سر كن مثلا برب دزي نكت وقت او گنج هذا چاره سر كرن وقت اول سجن در كفدي برنبري خوي جقانا كبجدا چومت سجن كدا يا نخوش دزي نك بس وقت چوي هكر او سجن جي وكو فندقي بو او گنج مجبور دزی بکده بس اگر توی فندق دا و کم بون منوید سجن دا خل هبن خلت روشنبیری هبن نهلانا توانا مثلا ماده دزی چه خلوی دزی پاریزه باشه حکومت چه رای بگیریتم تایبت حکومت چه رای بگیریتم دا کو اف دزیا نمینیتم مگوته تا سنتر روشنبیری گنجا گله که وقتی سنتر کی روشنبیری گنجان هبد اف گنجل سنتر کی وگری دابن بون منه مثلا هکر پارک کا برفر هبد گنج نه تقصر کی دکنگی تسوی کی دا وقتی جهه کی برچاو کرد مجبوره پشتینگی دی توی دزیه کرد بس هکر سنتر کی دم خوله بورینت خوله کی دم خوله بین دزیه نکرد دزی بوچی تیده راستی چه بجمده یه دزیه بگردن خود یعنی چه مربو بیجی تو بخزانی اب قیرانه ال سمدا و اویدی یعنی نخوشی راستی چنگینه اوید زیاد کرد مرو نشه بشتی حق و اینه حق جی چنگینه کری حق بید بابا ود زی سوی گناه سخو کر بس اگه نه حق جی بید یعنی باب قیرانه و نه معاشه و نه شوله و نه عمل تو بینی سیک قالیه او فرنامونه او چامبو شول الحمدلله الصفر جي بس الحمدلله بخدي مديت يا كاسا بتندي هات يا سزادان پشتی کو هات یا بردان جرا کادی دزی کرنی کری ابدیتنا تا تو چنده چاد بینی نه خیر از گلدانی نبو به چنده اوی دوباره که دزی خو یعنی او حق سنومی بس بلا دزی یعنی چتکی کرده دزی یعنی چه معنی دزی اما انا دزی تا ما گناه تا بخو کر یعنی چه نو او چتکی گلکی کرده دفما و راستی چه نو بیجام خیر یعنی اشتی بجنم دی چه دزی دی برای خوکی اب خود روزانی نوک چای و وازای چای و شنیکام چین دزیت اکو دو جیب گین و اول تشتکی گلکی کرد از بیجم. دیتنا تا بچی دزیت هتا کرن. دزی یا بیت تشتکی با نف منطقه مدا بشتیف داعش جاتی ظروف العالم برطنگ بین واليا دویجی سر تربیه دیباب من تا و دیباب هندگی تین بچیک خو پرورده نکن و کی بچیک زارو که بچیک تویا دیباب چاوه ها لبید
ساعت هشی شوی دی شوی بلا بنا مالت خو مونه دیبا به پرورده دادم زاروکا پشینگینه چنه مدرسه و مدرسهش سرواب اوجی برخگی و یادی جین مین تا سر شخصی بخو مروف خو پارزیتش دزیه چکی دزی تشتکی کریتا گلگ نه جان اش دف من و یادی جین مین تا ظروف عالم گل البرطنگن و پارنینن و وکی چه بیجم اف موچه جی اف هیوا چاره من موچه خوال نگرتی از چه بکم و شول نینه از بکم اصلا زام از چه بکم و از وینده لید بینم اغلب شی یعنی سرکی یا دزیه دیباب توی زارو که خود پرورده بکن مروی که خالتیه که نابید خالتی خود دوباره بکته بس دیاره او هنده مازن بی یعنی نشته خو خالتی دی بردام بتن وی به خوش حت زندان و بت او هنگینی او حکومت حقی داده و بس اب من توی دوباره نکرده و شکی گلگی کریده مروف چجا شخصی خونه این تخاره خواستن بو مال دنیای شکی چه نه مروف اگر صحت اگه خوش بید دل اگه باقش بید دنیا عالم خرده حش مروفی کرد بس قضیه دزیه شگلگی کریده خود دزیه باید تشتاكي يعني عليني نوف مجتمعي ماذا ولا نقال قصرو که تشول نموينه بكن جهله بيگوش بچی که کوچو چی جگارا کشیدن یعنی پارانین اند چی دزیا کردن یعنی بيگوش زوریتا با پاران یعنی پارانین عال دیباب داتا بچی که خوان دیباب بيگوش دیدش کن تسکن خو سکن بچی که خو دل چپ کن یعنی چم پارا او دیباب جو خود چم پارا قرض کن کود دم بچی که خو به معیشت کن یعنی حیوانش پارانین کو مجتمعی خو بنمال خو آن بچه خوب پرورده کرد بچه کره من رین نخوره یعنی نشدن یعنی صد کردن یعنی بو نفسیت چید بی نفسیت کو گلک کو دیوالی هد کو دیباب خوب چنه خستان یعنی ادی خوب کن یعنی نزاوی گو مروف چه بیجیتن حکومت چرا بگریتن داکو دزینه هیدا کرن خود یعنی خودش بر حکماجی یعنی نزاو حکماجی کی درونیه که بو خلقیات چگیری نزاو حکماجی بگو نزاو اما هم نزاو چه بیجین خود راستی خودی دزی اب جحیلت وکوفت بکارن و اره والله برهنده تشولين رو بكانوا يجون موينا بطلوا ويجوا عندك كتاين چكورين دي دزيوبن جحيل هاي مثلا مولا هاي كس چپورونو دادي بو جحيل شرمل خود كات قال ها ولد خو جو مجبور دي دزيوبن دزي كرن بيتا اگر بختوريا مروفي نا والله تندوني نا شرطنينا الا بكوريا و مفلسيا جحيل كان مفلس بانو كافا بچيكا كيلفرا طلبات هيفي بوندا برتقلو ببد يعني تشتل هم يكيمتر تربیهش گلگه. دیتنا تا بچی دزی تیده کردن. دزی هر کسی که دلیل با کاری نبید، هر کسی که شول نبن، دیگه هزار خود دزی دکات و دزی چه کریتا و هنگام روی پیچ نبید دزی کرد و هنگام بگو به حکم نسبت زیاد زور بی، راستی یعنی قیران داراییه و تعیینات نینن و هم افچش دکات شکلی نبید. ما کسی که دیت بتوندی هات سزادم پشتی که هات یارزگار کردن جارا کادی زیه کردی تو چندی چهار خودی از خود بجم مودی داویه گوید ببین گنج جنبت خارج بن چند داوی والادی من ابا سبب هنده کو ناچارن دل بیت کاری نین و یا دویجی دزی هک بشر مجبور نبی دزی ناقد دیتنا تا دزی کنن بیت اگر بختوری امرو نه خیر من توسر اگرت ماله یعنی تربیت ماله مال اساس سر هر جحله کی هر شخصی کی هر کسی کی چونکی هر تربیت ماله کی تربیت کا باش بیت دای بابا نه خرفتشتن نمیتکن وقتی دزیب کردن زحمت بخو پیلیتن بیت اگرتن جی کلا کو زحمت ایلا حکم ببیتن حکم که درش کنه تا بردان اگر بیت بردان گلک زحمت چونکی مرو دزی کرد زحمت شولا خب بریزن حکومت چرا بیریتن داکو دزینه دوباره نبیده سزای و
درێژتر بکاتن تونتر بکاتن ئەکی دێ باشتر بین. بۆچی دزی تێدەکرا؟ بەڕاستی من پێشەشی بە خێراتنی جەنابتان دەکەم. طبعا دزیکردن کارێکی ناشایست نامرۆڤانەتیە و یعنی تەمەشا دەکەی بە زۆری لە کۆمەلگا زۆرە دەگەڕێتەوە لەسەر کارکردن خەڵک کار نییە بکە ئیش نییە بکە اینجا تووشی دزیکردن دەبێت بەڵام دەبێت دادگا دەوری هەبێ لە کاتی دزیکردنە ئەوەی کەوا دزی دەکا مەسەڵەن دەبێت جەزایەکی چاشی بۆ دابنی بۆ ئەوەی دووبارە دزی نەکاتەوە. وەڵا بەڕاستی من ئەوە دەگەڕێنەوە بۆ حکوومەت دەبێت حکوومەت یعنی زیاتر کار بۆ خەڵک تەرخان بکە بۆ ئەوەی خەڵک دزینەکە چونکە زۆر هەیە لە شقامەکان دەسوڕێنەوە بەبێ ئیش بەبێ کار دەبێت پۆلیس دەوری خۆی هەبێ قسەی لەگەڵ بکە ئایا ئەو شخصە لە بەرچی ئەوەندە دەگەڕێت چ کارێکی هەیە زیاتر بۆ ئەوە دەگەڕێت و حکوومەت بتوانێت ینی کار بۆ خەڵک دابین بکە خەڵک تووشی دزیکردن نەبێ ئەگەر نا دزیکردن بەڕاستی کارێکی ناشایستە و کارێکی دوورە لە مرۆڤایەتی. وڵا بەڕاستی منتیقەی قەسرۆک و کەلەکچی و ئەو ناوانە من پێم زۆر باشە ظاهیرەی دزیکردن نییە زۆر کەمە وڵا ئەگەرەکەی بۆ ئەوە دەسوڕێنمەوە خەڵکی ئێرە زیاتر تێگەیشتی ترن خەڵک کاسبن خەڵک ئیش دەکەن خەڵک پەنا بۆ دزی نابن زیاتر تێگەیشتی ترن پەنا بۆ دزی نابن یعنی بەگشتی یعنی باشە بەڵام تەمەشا دەکەی بەهۆی هاتنی ئەو ئاوارانەوە ئاوارە و مەسن خەڵکێکی زۆر لێرە نیشتەجێنە لەوانەیە کە ساباتیان یە کاریانە تووشی دزی دەبن ئەگەر نا ئەو منتیقەیە بە نسبەت دزی زۆر باشە تا ئێستا هیچ کاری ئەوە ڕووی نەداوە. دیتناتە بۆچی دزی تێدەگرەوە؟ دزی طبعا تربیە دەدەی بۆ بۆیە ئەوە هەکەر دەی بۆ تربیەتی نەدەنە عیالێ خۆ و عیالێ خۆ لەو تربیەت نەکەن طبعا بچی مەزن بیتن هەکەش بچی گۆتی بکات مەزنجی بیدی فێ لە دزی بیتن شتێکیشی شول نینە و چەک قەیرۆن و دۆرەیەش تەسیری العالەمێکی ڕاستی باشە حکوومەت چ ڕێک بگریتن داک و ئەف دزیە مشانە بیتن بەربەڵاو نەبیتن خود طبعا يعني هەکەر معاشت عالەمێ بدەنێ و مثلا پرۆژە و عالەم شول بخۆ بکەتن و شول هەبیتن دزی کێم بیتن. دزی الحمدلله منطقه ما دزی نایت کردن بگه باشه و الحمدلله دولت سر حکومت هریما کردستانی هک کسی بیجی جی کو دزی تیت کردن اجبار قیرانا ابا حکومت کتی تیدا نخیر نایت کردن دزی نایت کردن الحمدلله زور باشه. اما بری چند که دکانه کرد و داشتن جمله چی بو و خبرن که پشتی را چون اول جور کامیرا ویش کند کامیرا همیلش کندو پشتی اینکه چون تشتری همی دزی وقتی کامیرا جی وکره و جوره گودی دیار نبود کامیرا دو بس پوزیتری وقتا نگرتن کارتی نبون و دکانه فروتن واسه کارت جوره کدی هاو نگرتن دزی کرد. منطقه قصروکی آمشه بالا؟ نه گلک و برف نیا. ابو خرب بچی کن جحیل نه اینا کم ادمازنن. أنا 18 سال اینا بن 18 دانه وان شولاد کن. تو اگر بوچ زفرینی بو ورفت. خودی اگر شولنینا. اگر به همی محتاجن برنده. يعني تشول نينا نوكاز الدكان ناس بيعطوا يفوري يعني يلا مصاري مالو خدر تخم وهي هاي دكان نينا هاي شول نينا عمل نينا أنا كواد يا دزي بابي فقير بخطا مودات فلوتن شو كوريو شو دزي بكذا طلبة إيش مدرسة بارا فينينا شو بكذا ساكت أفوري خو بارا فيونينن مجبورن شن دزي بكذا بو دزي الحمد لله شكر قصرو قال خو باشه بونده بو كاميرات مخر درستن كاميرات داناينا يعني دزي القصرو كنوع تكرن هكا بيتكرن جي قال كوكيما هكا هو تكرنجي الحمد لله شكر برزانو بدي اشكرايا او كسان دزيت كانت اجري بوچ زفرينيش برچ دزيت خدا اگر دزيت كات او هكا بيتا دزيكرنجي يعني مثلا دزيت شي بيتن او نبدس مثلا دزيت ديتا كرن انا فيدي بيتن او يعني غلطي بده دزيت يعني بوشني ام بورانين انا فيديا يعني دزيت ورده كدي موي كده پشيمو بيد دزيت راستي منطقه ما قصرو که دزيو ابتشتك راستي كيمتن كيم يعني حتى رادكي جلا كيما دزي مو دزينو انا كرن تنا كرن بس نواصا او تنا كرن جي نيبك عالم جبا في قيرونه نينا افجد دست في كوري كان بس هاگر اب قيرونه هر وقت كشيد تي ماستر له تو دي
مشكلة زور بان وام حس كاين ام هیویدارین حکومت هرمه خاص حکومت ما کردستانه چاره که بوی قیرانه بینه و بوچی دزیت هیته کرن اگر چی؟ راستی اگر دزیه یا که زبری تا بو سردای کو بابا یا دوی اگر نچنه کتابخانه و دراست نگهینن و ثقافت دراسی ول نگرن اویش تأثیر که خود کرد یا سه اگر خوندوانش نبید اگر دایباب بری ندن سر شوله که بطال و عطال کلانا گریا انجام اویش دی بیت دزی و لیره سیبی دارم لمازنی ولی بچیکی دزی نروشته که جوانه دزی نروشته ملتت پیشکتیه روشته ملت کی وکو ملت ما کو هنده سالا ام خوینت رژیم کو بگینه آست خوب بگینه دولت خوب بگینه هیبی امیدت خوب او روشینم دست دزی بکن دزی نه جوانه ما دیتی کسی که بتوندی هاتیه سزادان پشتی که هاتیه بردان جارا کادی دزیه کریه و تو وی چنده چاد بله از بینم ویتشتی ادمینیتن جارا کادی که او مروب لخوب زفریته و ویتشتی نکد و ازای بو مروبت خو بو مالا خو بو زاروکت خو چه نکد و از مزگینی دموی ظلامی او چه جارا بدزینا کده چه آستا و چه هیوی امیدت خو ده هر خسار بید و هیویا من همه قطابیاش او رو که قیران که مازن برانبری من راوستای که او جف داعشت وکیل بجن بدین و برحمن بجاب همه حالت دهنما بوچی دهنما ترنبیل دی بشتا قطابی ورد گل مصار به بابتا گود هیوی دارم او بچیک سوار نبید خلی ترنبیل بده تا پاش ترنبیل که غریب دیتن بچیک جی او رو آسایش نافشاری دا دزی عالم يعني نينا براتب نينا قيران دارية عالم محتاج بينا كاس نوفي دزينا انت سرخو مسألة هوايا باشه دزی کنن بیت اگر بختوری امروی لا لا ما دیتی کسی که بتوندی هاتیه سزادان پشتی که هاتیه بردان جارا کادی دزیه کری تو وی چندی چاد بینی اسنا بینم اشتاقی جانت اشتاقی برچاف شینینه دزید اشتاقی کريته و قيران دارية بند يعني أبي بتكاتا احتمال أو شيش مجبورية خواب كاتن هاي حكومة شرك بقريت انداكو أبد زيانة ميلت والله راتبين راتب بيتين يعني عالم شو الكاتين ما فهمت يعني عالم يعني راتب بيش مارجي بيتين دكان داري شو لا بيتين يعني يفتشتنو ميتين دي قالك كيم بيتين تود بيني يعني أبي قيرانية بپاره معاش نینن الجبر وینده نکو کسا که نویتن نوی دزیه بین تسر خود چنکی نوی که نه جانه بله حکومت چرک بگریتن داکو دزی خود عم هیوید که این الحکومت و کارمندا يعني حالا که ببینن بوی شعبه نکو کسا که نویتن نوی دزیه بین تسر خود چنکی نوی که نه جانه چندک جهوکارن دزی کرنه و او کارت کرنا راستا خویا دزیه لکو مالگه بگشتی هاتین نشاندان هیوی دارین مشیابی چندک خدمتا هوا کربید تا خلق کادی و بابتکی دیش برنامه دار برین خود دگل مو هوا همیان داوید